Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba sidalun memandu. Puhaba memandu murun sehat bila Allah. Ya, dalam video nyo tanggapi ketengku-tengku munafik yang mudahah minta sumbangan banan gop ba bendera Palestin jak minta sumbangan ke awak Palestin. Jadi pertujuan urung drone jak minta sumbangan secara nejak paksa gop. Pertujuan urung drone. Nyolong tanggapi videonya saboh ketengku-tengku munafik, ketengku-tengku tak proposal. Pun nama lain hotel lagi nyan. Hotel ka lagi nyan kejadian pun nama lain. Hotel ditanggapi lewat Palestinian pun nama lain. Pun nak merasa drone bersalah. Nak merasa drone bersalah. Pun nama lain. Pun setuk pakai bak muka ni. Kau lagi nyan cara menyebutnya jak minta sumbangan. Dan katanya minta sumbangan UBB na dibile gop terima dengan keikhlasan. Kemungkinan menyo dibile lebih menyo hana ikhlas sabancit. Ya, sabancit hana sah sumbangannya. Karena apa kon? Karena pemaksaan yang urung drone laksanakan ba Indo marketnya cukup berat ke kesalahan. Sangat memalukan umat Islam di seluruh dunia, terutama Aceh, yang kedua awak Palestin. Dan wajar-wajar saja urung Palestin yang dijawab. Ya, ditanggapi tengku-tengku munafik yang jak mudahoh yang ba Indo market berusaha bahkan na caci maki gop na kin ke gop long. Yang benar itu wajib bacut bahawa yang kedai Cina yang bekerja na ke urung Aceh urung do tu kon gop. Dan hana mungkin pih dijak bila mesti hotel urung don jak minta sumbangan lagi nyan ha mungkin karena apa kon? Menyo di bila untuk ka dipecat awaknya. Nyan menan dibidit kakak komplain. Pat ka pakai utak hai protein tengku munafik, pat ka pakai utak. Pe batot ka pakai utak. Pe batot ka pakai utak. Pe na ilmu. Urung ilmu ko lagi yang cara. Urung ilmu gejak sopan. Secara gejak minta sumbangan, jak dengan secara kesopanan. Yang kau lagi yang cara untuk memaksa ban ka dibidit ka dia kun ke gop perang kapu. Ka dia komplain kedainya kedai ji. Memang yang kedai Cina, kedai kafe. Kaya, tapi bunan sadari, ada kafe hana hak, hana berhak tajak paksa sumbangan bagop. Karena masa Rasulullah hana gebi laginya, hana gebi pemaksaan yang minta sumbangan, hana giyu pilau, dan hana giyu jak merampok bahpi ada kafe. Rugo na daya rugo na semubut rugo na murip tapi ilmu na utak tan. Ilmu na tapi utak tan. Kenapa kon? Na ilmu hana gunakan untuk yang jauh. Gunakan untuk yang batil. Gunakan untuk mempermalukan masyarakat Aceh. Hai tengku haram jadah. Hoka tengku haram jadah tu. Hoka tengku raya perut dunia yang mudah berusaha ba Indo marketnya na hoka. Kita tanggapi sabah video kau busi. Nyolong tanggapi video awakah. Karena hanya tak pedengku, hanya tak tengku lagi-lagi yang binatangnya kayak Yahudi. Menyo Islam munafik. Karena Islam munafiknya lebih bahaya daripada Yahudi. Lebih bahaya daripada Nasrani. Islam munafiknya cukup bahaya. Karena apa kon? Kalahe no jaya datharka dia ceh Islam munafik. Termasuk ulama-ulama suhu laknatillah dung dan tengku-tengku haram jadah dung kalahi dia cek. Yang jaitat. Yang utak-utak doa, utak-utak proposal, utak-utak mengharapkan sanjungan daripada penguasa zalim. Nakuh bak tubuh bangsa Aceh yang kakak murtad. Jaitat ka Islam munafik yang ka murtad dia cek. Jaitat. Termasuk tengku berosa yang jak mendahu ba Indo marketnya yang busugot Cina. Perut yang nak rea-rea. Perut beberea yang tengku rea perut tu bawa kerja menyepele ya. Sumbangan bujai macatok jak ule jak cimatok bi sumbangan ke bangsa ke. Kau lagi yang cara tayak minta sumbangan tayak pemelih gop, tayak pemelih bangsa. Jadi sewajar. Wajar awak Palestin yang dijawab. Dijawab video tengku-tengku munafik yang jak minta sumbangan jak ba bendera Palestin jak mendahoh bak kedai Cina. Pun nagayu le Rasulullah bahpihnya nata kafe giyu jak merampok. Nagayu. Toh kitab ci yulok kitab dia. Pu kitab lam hadis pun ci tengok dia.
Baik je pegot mana hai tengku-tengku haram jadah. Utak nu pakai, nu pasang utak hai tengku haram jadah, hai binatang. Hai binatang. Kalau kena nyo abusi urang gasin yang pegah awak. Abusi urang gasin yang jauh video awak kah. Karena kesalahan sangat memalukan masyarakat Aceh. Yang wate abusi pegah kabantah lampu koi ma kedung. Kabantah, kapegah abusi ka murtad, abusi ka keji ke kafe, abusi bayarannya, abusi bayaran je. Kapegah lam abusi. Kaji ke pendeta pukoi ma awak kah. Nyo, na senang ngerti ke. Hai tengku-tengku munafik. Ki kalon dia kena. Kalon dia kena tengku munafik. Baik hana ka kalon na tu abusi. Berat hat ka kesilapan, berat hat mahram jadah buat ke hai binatang hai. Gara-gara wakah jak mudah ba Indo marketnya ubena seluruh masyarakat Aceh Malaya. Payah top muka ngon setu. Kenapa kawan? Karena wakah hai binatang. Karena ulama-ulama suhu, karena ustaz-ustaz munafik dumyan. Jaya datang. Jaya datang kalah no. Tengku-tengku munafik, ulama-ulama suhu laknatillah. Hana Malaya. Hana Malaya karena kai top muka ngon setu. Tajak mudah ba gop. Lagi yang cara pemaksaan. Na'udzubillah min zalik. Cukup mahram jadah buat apa yang geluh kapubut hai binatang hai. Cukup mahram jadah buat ke. Ngon buat Yahudi, god buat Yahudi daripada buat awakah lagi yang secara kayak minta sumbangan. Bak kafe lagi yang cara cukup bajung. Tengku munafik dum. Pap lumo lajuinan. Kaji petimang perut mentong berai-rai nan. Ternyata kau nak koruptor mentong yang raya perut. Ino tengku lam daya api bebe raya perut. Karena riba tikai pajuh luinya tengku. Tengku pajuh utak proposal. Gaduh petimang proposal bak berhala. Gaduh petimang proposal bak pemerintah. Gaduh petimang proposal bak penguasa. Yang pegat daya cok terimong sumbangan daripada koruptor. Daripada korupsi. Terimong pegat daya beria-ria. Itu gelaknat tu li Allah. Gelaknat li Allah yang menjatuhkan puncak masjid dan dayah mudi mesranya kutuk gebi Allah. Kon musibah. Allah hana pernah gebi musibah bak tempat ibadah. Kenapa kon? Gebi musibah berusaha. Gebi musibah menjatuhkan puncak masjid, menjatuhkan dayah mudi mesra. Kenapa kon? Yang dayah mudi mesranya cukup mahram jadah hasilnya. Yang dayah mudi mesra cukup mahram jadah, cukup mu PKI, cukup mu Yahudi. Nana depu. Lagi baik lagi yang cara katanya baik ikutan Jawa deh, baik ikutan FPI deh. Nyan FPI nyan ASEA citnya. Nana depu. So bayu FPI. 4 pengku ke untuk kabel pakaian untuk kesiapkan pasukan 4 peng ke cik apa? 4 peng. So bayu dana wakah hawa FPI. So bayu. Nak tu sawa bayu, dana wakah, awak Perancis bayu, Australia bayu, London di bayu ke wakah hai bentang. Padahal untuk dia du dembak umat Islam di Indonesia. Karena di depu, Indonesia terbesar Islam di dunia. Yang FPI haram jadahnya mata kafe. Yang FPI yang kafe Syiah di dalam dum. Ketua FPI Babi Rizik yang kafir Syiah laknatilah dia. Yang ji. Baik hana depu, lon depu. Berbuta mata ajit lon, nalon kalon video, so bayu FPI laknatilah ya. Baik ya bangga-banggakan pegah doa mujahidin. Toh mujahidin lah koema ke mujahidin. Nyo, kayak pegah doa ke FPI mujahidin. Toh yang kaluh pernah kabela umat Islam. Ada kayak minta sumbangan kon sumbangan dari awakah mandung kayak mendahulukan masyarakat. Baik kayak minta nan hai binatang hai munyo awakah dengan karena Allah umat Islam, jak bila aja. Jak bila deh. Baik jak pegot maku. Bejak pegot maku jak mitanan. Pu jak mitanan FPI dan FPI Yahudi sinya. Pu FPI lambang mentong lambang segitiga ha. Lambang mentong lambang segitiga yang FPI nya. Pu merek ya. Pu logo ya. Pu logo umat Islam. Logo umat Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nya logo orang Islam. Hana berlambang lagi nya. Bunuh tepu dan bunuh sadari bacut kurung don. Baik ikutan Jawanya. Ilon mau bacut hana lun percaya yang ke Jawanya. Ada Habib Rizik, ada Ustaz Tomato je kan. Hana lun percaya. Bangka diceramah perkara Aceh bacut urung don jangankan ate jantong-jantong dijuk ke hibisnya. Padahal tujuan Aceh FPI nya mana tepu.
Nang depu, urang Aceh delake kemerdekaan bak pemerintah Jawa Indonesia. Dan Habib Rizik asalnya urang cerong, urang cerdik ji. Karena ji utak Syiah. Yang utak Syiah, yang babi Rizik yang utak Syiah. Maka cerong ji pembahasan di segala bidang. Cerong bagian hadis, cerong bagian mendakwah. Namun asalnya Syiah benar depu oleh urang don. Ilon ngon matau le aku lon nonton. Lon nonton. Bagian FPI-nya 4 dari mana? Dari 4 disalurkan peng FPI-nya nan lupa. FPI-nya naku preman-preman klub-klub malam yang kaya-kaya di Jakarta awaknya yang bayu. Awaknya yang bayu. Baik ni pakai tau. Nana di purung don. Ilong bumuta-mata je na pernah lun kalon videonya. Jino ka dihapus. Ka dihapus videonya. Karena yang bayu FPI-nya naku perti Yahudi je. Perti preman klub malam idih di Jakarta idih yang bayu. Hana peng itu Habib Ridiknya nawak mudah sih. Baik bangai urung drone ni. Baik dicuci utak le Jawanya ninda tu katanya yang purno awaknya. Nana dengar? Yang tanggapi sebuah video besi nak senang hati aku. Berat kesilapan memang peti-peti Islam munafik dumino. Yang waktu dijawab video lewat Palestin kakek pegah meno kakek pegah mudih kawak Palestin. Apa guna? Hana guna? Ada kalih kayak minta kalih. Ada kalih nijak laki hana guna. Terlambat sudah. Karena masyarakat Aceh ini mandum kai tebu. Kon masyarakat Aceh seluruh Indonesia ini kai tebu mandum bahkan terus Malaysia kai tebu. Kezaliman tengku-tengku murtad yang kalih kepebut dia medahah bak kedai Cina yang cukup berat salah. Payah tatuk muka ngon silok payah tatuk muka. Ngon silok payah tatuk muka. Nyamban ukuran. Nanti kebut. Wate usi pegah ke bantah. Kalau sabi ku pegah kon jadi tat ka Islam munafik dia Aceh. Jadi tat tengku-tengku mudahah utak-utak proposal dan ulama-ulama utak proposal jadi tat ka dia Aceh. Wate lun pegah hasidam duah nu bantah. Nu bantah dan bahkan nu tuduh lun yang kongkon, nu edit foto lun yang kongkon, nu pegah lun kerja ke kafe, nu pegah lun bayaran kafe, nu pegah lun bayaran intelijen, nu pegah lun lompa. Pendeta kanyo. Nauzubillah min zalik. Nun sadari bacut. Bunang sadari bacut apa yang kalian pebut dan apa yang kalian melaksanakan untuk bantuan ke Palestin yang cukup berat salah. Cukup berat salah siram dua. Alah, anak tu pegah dah siram dua. Bukan je benar timung nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.